A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waqazanil hadrati sanal kitab bulughul maram min adillatil ahkam. Dalil Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Kabir Al-Muhaddis Asy-Syahir Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa mudabbir usuli wa muallim alaih As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kanani wa sahibi musahih wa musyarrif al-tabi Syekh Abdul Wahab Abdul Latif Rajihuhu Mahmud wa Amin An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Ghazalil Habib Labi Muhammad Jamali Jalal ya syarif halabi bahnabiya bahdi bade wa qasama syahdaran akbar makin lil halim makin barzuki makin sanas makin jahan makin sabuk makin syahdaran tamin syahdan sekal syahdaran syahdan masuk sa'adis asyahad aman Islam sulihim wa furihim inna Allah ila darajatihim wa yidu alayna min barakatihim wa karamatihim wa naba'atihim wa bi'ulumihim wa asrarihim wa anwarihim bidin wa niwala al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala hikmatak wa anshur 'alaina rahmatak wa anzil 'alaina barakatak wa asbigh 'alaina ni'matak wa albisna libasa fika wa afiyatik wa 'allimna ya Allah bil ladunka 'ilman nafi'an mutaqabbalan ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa kulli jalhaq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa jalhaq wa ma yudil batil wa ma yu'in لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال صوابا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي درجة شفاعته لكل هول من الأهوال مقدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sadasan kana kitab urang tingalila nadoman anu dianggit tina kitab Baiquniyah nadom supaya rada deukeut pahamna dicobi dirobah ka basa Sunda nu handapeunana. Tos geus sadayana ngan paling onjo na bae nu di luhur
di mana umum hadis sok disebut sahih, umum sering disebut hadis hasan, umum disebut hadis dhaif, aya marfu, aya maqtu, aya musnad, kemudian aya hadis musalsal, hadis ajiz, hadis masyhur, tayang salebaran ieu ngandungika masyhur. Panjang teuing malah lain tambah paham, makin loba teh makin lieur nu pokona bae, nu pokona derajat-derajat makin kahandap ka derajatna umum supaya ngadeukeutkeun pemahamanna sabab ieu hadis dianggit ku Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab anu fenomenal, legendaris, mudah meraih legend, kitab legend sebab musyarrih nabae, musyarrih ieu kitab ieu ngatik dalapan syarah kitab. Nu paling terkenal adalah Subulus Salam, kandel kitabna musyarrih. Aya ta'liqat, aya musyarrih, aya dikuring masyar ta'liqat ta'alluqna, aya musyarrih mah detil deui masyar anu detil bae di dieu ngatik dalapan kitab. Acan ta'liqatna semacam ngan saukur catatan kaki penjelas sederhana, kalau penjelasan detil mah namina syarih. Kitab syuruh bae di dinya ayat 8. Berarti betapa kitab ieu sangat legenda sekali. Semua orang menjadikan rujukan sampai disarah ku kitab-kitab baradak ngatik 8 kitab badak disebutkan di dia mana di halaman sabaraha tadi teh. Kitab Al-Badr Tamam kahiji itu syarah karena kalau kita mereka ngarahan kitab Bulughul Maram, Subulus Salam, Fathul Alam, Miskul Khitam, buka opat, buka 5 Syarhus Sayyid Muhammad bin Yusuf Al-Ahdali, langsung ngaran mijalnya. Buka 6 Syarhul Alamah Al-Mauli, buka 7 Syarhus Syekh Muhammad Amin, buka 8 Syarhus Sadiqina Al-Alamah Al-Azhari Syekh Muhammad Ali Ahmad bin Al-Mudaris Kuliah Usuluddin adalah Al-Azhar. Eta syarah ta'liqat nabege seueur. Jadi sangat legenda sekali kitab ini, diakui berbagai ulama menjadikan sehingga pangkat beliau Ibnu Hajar itu adalah Al-Hafidh Al-Muhaddis, ahli hadis. Jeung anjeun adalah hafid. Hafid itu apal hadis ngaribu-ribu, ya 10.000 hadis na pangkat hafid. Bari jeung sanadna anjeunna di dieu nyodorkeun di non potong sanad panjang nama langsung bae. Kayadina tadina kitab anu syarah mah nya dijelentrekeun jalur syarah teh min an teh panjang. Ini dia mau mencontoh dina kitab Thaharah umpama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, langsung qala Rasulullah, kan pendek. Eta teh asli nama panjang, bisa nyampe ke an Abi Hurairah teh an teh panjang atik sabaraha non jalmi belas bahkan puluh jalmi untuk sampai ke an Abi Hurairah itu panjang. Tapi anjeunna disimpel, ditakte, dipegakeun langsung bae, masuk mudah. Yang tamajang ahli hadis nu kitu moal an matak ayeuna kitab syarah model Subulus Salam. Aya kitabna ku dina Subulus Salam. Tulisanna leutik lumayan, ini detil. Jadi sangat di mana jalur-jalurna teu kudu jago pisan. Nah, Al-Hafidh teh satu jalmi nu paham pisan karena kitu lain urang mun tak apakeun ieu bae geus ngabli anu langsung an Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah eta teh geus nameucit. Ai Al-Hafidh mah lain kul kieu jabayeungan sabaraha ribu itu ti an teh panjang datang ke an Abi Hurairah sahji hadis bae.
tak gelar hadis jadi hese dan dari jalan status al-habib ya sebab orang narimakeun standar orang minimalis orang alaf barokah diajar hadis kan itu ngiring karena pemahaman ulama sehingga kuring yang pembandingnya tos aya nyenggang serta talikot kitab Bulughul Maram sehingga hola judulna Bulughul Maram non bulugh teh menyampaikan mendatangkan al-maram maksud cita-cita yang dikehendaki yang diinginkan banyak judul kitab non Bulughul Maram yang belum menyampaikan cita-cita mendatangkan cita-cita pada ya sallallahu Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa hasil bihi lil maram maram teh naon hajat cita-cita keinginan tasawuf deui urang barokah heula ngailmuan heula nyandak tina kitab Baiquniyah ieu mah sanes di dieu tina kitab Baiquniyah teh comot saat itu panjang ieu sareng ieu baharna sami sareng nasamuntah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala nabi Muhammad salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi ma qad wa'ala mu'tamadun fi dadihi wa naqli yarwi adlun tabitun an mislihi yarwihi adlun tabitun an mislihi dikuatkan dobit najam tukilana rawina adil tun dobit samisalna wal hasanul ma'ruf futurkan wa gada rijalul laka sahih ishtara hadis
wa ma unibale nabil marfu wa mali tabi'in wal mantu no disandarkeun ka nabi hadis marfu katabiin mahdi sebut hadis maktub wal musnadul muttasilul isnadi min rawi hatal mustafa walam yabi hadis musnadnya sanati rawina dugi ka Mustafa teu aya putusna wa ma bisam'ikun lirawin yatasil isnadul lil Mustafa pal mutasil nu kadangununya bukti saban rawi sanadna ka Mustafa eta mutasil musalsalun kulma ala wasfin ada mithlu amma wallahi ambanil fata hadis musalsalnya tasaban nyipata umpama demi Allah jalmi ngabaran kadang ada sani qaiman au badaan hada sani tabasuman geus nyarita kaku ring manehna nangto sanggeus nyarita manehna tuluy senyum azizu marwisna ini au salasa masyhur marwi fadha masalasa hadis aziz rawi doan tiluan hadis masyhur rawi nalangkung tiluan hadis aziz rawi doan tiluan hadis masyhur rawi nalangkung tiluan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Paling tidak ya gambaran sahih naon data karo terakhir hadis aziz yang hadis masyhur. Jadi lawan masyhur mah rawina saluhur salobaeun titiluan. Namin hadis masyhur. Sebutkeun masyhur manduaan yang teu masyhur. Kumaha sorangan.
Terus kan ayat langsung qala nabiyyu sallallahu alaihi anan. Panaya so qala nabiyyu sallallahu alaihi ayat naon tadi disebutna kana aya langsung nyarita ti Kanjeng Nabi teu make anan. Dina muqaddimah di dia aya muqaddimah awal ieu mah muqaddimah tina mu'allik. Mu'allik teh nu masihan catatan kaki. Ini muqaddimahnya. Kalau muqaddimah daripada Pakarsa Ibnu Hajar Al-Asqalani langsung di halaman bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ala ni'amil lahirah sampai nu itu bising panjang teuing eta mah tinu naon mu'allikna. Nah cing paham eta mah teh mu'allikna anu laleutik tulisanna panjang mu'allikna. Lamun muqaddimah ti Ibnu Hajar Al-Asqalani tinu alhamdulillahi ala ni'amil lahirah. Kayak itu nama langsung penjelasan singkat bagian harutna belah kayak di mu'allik namanya. Orang langsung baca di Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bentuknya tak panjang waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ngaji ingsun ing iki kitab kada lain sapina bong nyona sapina ganti iki kitab Bulughul Maram kelawan nyebut asma musamane Gusti Allah. Itu ditulis apal dina sapina lamunnya kudu nulis deui bae ngaji kitab Nabi segede masih kena nulis geus nasirah kelawan nyebat asma musamane Gusti Allah sifati Allah yadat kang maparing nikmat ing dalam dunia maring si kafir lan si mukmin. Sifati Allah turdat kang maparing nikmat ing dalam akhirat maring wong mukmin belaka. Aya nu sok make nikmat gede, aya nyebutkeun nikmat cilik. Ketika dipahami lebih dalam ternyata ulama tafawutul fahmi beda-beda paham nikmat gede jeung nikmat teu nyebutkeun nikmat gede mah di akhirat, di dieu mah nikmat leutik. Nyebutkeun di dieu mah nu gede mah di dunia. Buktina Allah ka kafir bagi karunya paling gede eta teh. Tah ukuran gedena di mana ukuranna? Jadi sok aja nyebutkeun nu gede mah rahmah, nyebut nu gede mah rahim. Dan dalam dunia buktina kafir antara ibadah di dedeuhan. Gede di dunia mah, di akhirat mah buktinya jelema kafir ladis kabeh diasupkeun kana neraka. Berarti Allah saeutik mere rahman. Jadi gede kemana? Di dunia. Aya nu mulai. Jadi ukuran gede-gede di mana sudut pandangna. Mata kuring kita pakai nikmat kang gede, nikmat kang cilik langsung bersifati Allah Ar-Rahmani yadat kang maparing nikmat ing dalam dunia maring kafir lan mukmin. Sifati Allah Ar-Rahimi turdat kang maparing nikmat ing dalam akhirat teu make cilik teu make gede. Dalam akhirat maring mukmin belaka. Alhamdulillah, alhamdulillah utawi jenis puji kang papat iku tetep lillahi kedua Allah. Ala ni'amihi jamatina ni'matun jadi ni'am ala ni'amihi ing atase pira-pira nikmate Allah al-zahirah kang bangsa dohir kang ketinggalan wal batinah kang ora ketinggal batinah. Qadiman kelawan bangsa qadim, qadiman kelawan bangsa qadim, wa hadisan lan bangsa hadisan anyar. Wassalatu lan utawi tambah rahmat ta'zim, wassalamu lan keselamatan iku tetap ala nabiyihi ing atase nabine Allah wa rasulihi lan rasule Allah
Muhammadin nyatane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi lan keluargane Nabi wa sahbihi lan sahabate Nabi alladzina tegese wong akeh saru kang pada melaku sopo alladzina mana asal mana wapung kang pada usaha binusrati dinihi ing dalam nulungi agamane Allah sayran hasisan kelawan pelakon kang gati perjalanan cepat sayran hasis wa ala adba'ihim lan ing atase pira-pira anutane alladzina lan ing atase pengikute alladzina tegese wong akeh ngajelaskeun atba'ihim utawi alladzina ngajelaskeun ali wa sahbi alladzina tegese wong akeh warisu kang pada ngewaris sapa alladzina ilmahum maring ilmune ali wa sahbi ay alladzina nutipayun ilmahum maring ilmune alladzina tapi alladzina nutupayun atano ali wa sahbi wal ulama hal utawi ulama wal ulama ulan ulama iku warasatul anbiya'i pewarise pira-pira para nabi akrim ngemuliaaken sira bihim kelawan ulama warisan kelawan dadi pewaris wa maurusan tur den warisi amma ba'du sawuse anapun sawuse mongkono bismillah alhamdulillah sholawat sartane salam anapun utawi sawuse maca bismillah alhamdulillah sholawat sartane salam bahada mangka utawi iki iku mukhtasarun ringkesan ikhtisar bahasa Arab itu ikhtisar yastamilu kang mengku opo hada yastamilu kang mengku kang mencakup kang mengku opo hada ala usulil adillatil hadisiyati ingatase piro-piro usul piro-piro pokok piro-piro dasar asas al adillatil hadisiyati piro-piro dalil kang bangsa hadis lil ahkami syar'iyyati mari piro-piro hukum kang bangsa syara harratu manasa tina harro macam-macam mana mun harro panas harro ngamerdekakeun harro manana deui nerbitkeun nulis mata ngalirkeun bahasa Arab teh loba-loba pisan manana harratu wis nulis sapa ingsun hu mari hada
tahriran balighan kelawan tulisan kang bagus, jayidan bagus. Liyasira drapun yen tadadi, liyasira drapun yen tadadi sapa man wong yahfadu kang hafal sapa man hu maring hada. Liyasira drapun yen tadadi sapa man wong yahfadu kang ngahafal sapa man hu maring hada baina akronihi antarane pira-pira kancane man, antarane pira-pira kancane man iku obartina soro batur kana iku sabiqon unggul istimewa azimus sya'n wa yasta'inu lan lagi amri pitulung bihi kelawan haga sopo at-talibu wong kang nyupri ilmu al-mubtadi kang ngawiti ngaji, al-mubtadi lan wong kang ngawiti ngaji. Wala yastaghniya lan orana kawilang cukup, lan orana kawilang cukup anhu saking hada sapa ar-raghibu wong kang demen al-muntahi wong kang mungkas, wong kang pungkas ilmu ulama sebutnya. Wa qad bayantu lan teman-teman wis ngejelasaken mertelaaken sapa ingsun akibat kulli hadisin saburine saban hadis sawingkinge saban hadis man maring wong akhraja kang wis ngetokaken sapa man ho maring kulli hadis minal a'immati bayane saking pira-pira imam li iradati nushil ummati karena Arab ngenasehati umat, karena karep ngenasehati umat. Pal muradu mangka utawi kang den karepaken bisab'ati kelawan sab'ah iku Ahmadu Imam Ahmad wal Bukhari lan Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi ayam Tirmidzi at-Tirmidzi wa Nasa'i lan Imam An-Nasa'i wa bisitah wal muradu bisitah lan kelawan 6 lan utawi kang den karepaken kelawan 6 iku man wong ada kang ngaliyani sapa man Ahmad mari Imam Ahmad
Wabil khamsah lan kelawan 5 iku mana mubtadana wal muradu iku man wong ada kang aliyane sapa man al Bukhariya maring Imam Bukhari wa Musliman lan Imam Muslim. Wa qad aqulu lan terkadang lain teman-teman manaqada asupan mudhari mun mupil mandi manana teman-teman. Wa qad aqulu lan terkadang ngucap sapa ingsun al arba'atu arba'ah wa Ahmadu lan Imam Ahmad. Wabil arba'ati lan kelawan papat ikuman wong ada kang aliyane sapa man as-salasatal awwala maring telu golongan kang awal. Wabis salasati lan kelawan telu ikuman wong ada kang aliyane sapa man hum maring ada salasah awal wa adal akhira lan ngaliyani sapa man al akhira mari akhir. Wa bil muttafaqi alaih lan kelawan wal muradu bil muttafaq alaih wa atop lengkapna gitu. Lan utawi kang den sejak kang den maksud kelawan muttafaq alaih iku al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Wa qad la azkuru lan terkadang ora nutur sapa ingsun ma'ahuma sartane Imam Bukhari lan Imam Muslim ghairahuma maring liyane Imam Bukhari lan Imam Muslim. Wa ma'ada lan utawi perkara ada kang aliyani dalika maring mongkono mazkur iku mubayyinun martelaaken. Mubayyinun martelaaken. Wasamaitu lan wis ngarani sapa ingsun hu maring hada. Wasamaitu lan wis ngarani sapa ingsun hu maring hada. Bulughul marami maring kitab Bulughul maram min adilatil ahkami lan sapaket ya nama kitabna Bulughul maram min adilatil ahkam ngan kadang-kadang sok langsung apa gedena bae Bulughul maram batereh pada mau panjang Bulughul maram min adilatil ahkam bayan. Wallaha lan maring Allah langsung nasab di mana nasab eta teh ujug-ujug teu mungkin dina awal kok aya ujug-ujug nasab sehingga dina ilmu alat sok disebutkeun lamun aya nasab ujug-ujug eta teh pasti aya ta'liq nah aya ta'alluq matak sok bahasa aya sok aya ta'alluq urunan jar majrur ayat ta'alluq kemudian mansub ayat ta'alluq sehingga di ayat nusuk kurang diperdebatkan ayatna pal yauma akmaltu lakum dinakum ya pal yauma pal yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islama din. Eta lamun ilmu alat dipraktekeun kita tentu ujug-ujug pal yauma berarti eta teh butuh ta'alluq non ta'alluq teh kaitan teu bisa berdiri sendiri berarti mafhumna kudu dikaitkeun jeung ayat-ayat anu sebelumna henteu sangeunana ngartikeun pal yauma akmaltu maka pada hari ini aku telah menyempurnakan jadi Islam ini sudah sempurna jadi lamun sholawatan debat teh dianggap teh
menyempurnakan sesuatu yang sudah sempurna. Eta gara-gara dina saayat eta ceuk. Bisa jadi model jelas mengadalina sarua apa eta aya eta. Tapi ulama jadi para sehat. Tapi lamun nuntut make ilmu datang ta'al aya ngaib jeung ayat sebelumna nguruskeun naon kitu maksudna modal ayeuna wallaha henteu ujug-ujug wallah pan nguruskeun naon heula tadina urang teh maca bismillah alhamdulillah sholawat terus ki musonib teh ngieun kita ngaji kitab sabaya permintaan request di teman-temanna nu hoyong dipanggilkeun hadis kadituna wallaha teh teu ujug-ujug berdiri sendiri jumlah musta'nafah tidak jadi kudu aya kaitkeun dengan sebelumnya wallaha lan maring Allah as'alu jaluk sapa ingsun Allah yaj'ala yenta boten ngedadosaken sapa Allah ma maring perkara alimna kang sumerap sapa kita kang weruh sapa kita alaina ing atase kita wabalan kelawan petaka wabalan petaka wa ayyarzuqa lan yenta muga paring rezeki sapa Allah na maring kita lan yenta muga maring sapa Allah na maring kita sebetulnya kata rezeki teh merek jadi cadang geus eta teh mun bahasa ayyarzuqona ya Allah paring abdi rezeki lain kitu Pak urang mah lamun rezeki teh langsung kada naon duitnya terus nam kahayangnya padahal jadi segilapan mah cadang geus eta teh ya Allah abdi pasihan kakarek datang kadinya ayyarzuqona semoga Allah merezeki memberikan rezeki itu belum selesai sarua jeung memberikan apa? Dan belum ada maf'ul itu teh sebenarnya. Bahasa Arab ayyarzuqa urang ya Allah rezekian eta teh karek ya Allah pasihan ayyarzuqana. Kadituna karek ditambah maf'ul. Jadi ulah dipahami. Jadi kadituna urang mah pikiran ayyarzuqana ya Allah pasihan rezeki langsung teh kana inget teh kana rezeki bae. Can padama ya Allah pasihan abdi can geus pasihan naon? Wa yarzuqana lan yenta muga ngedadosaken maringaken sapa Allah nak maring kita apa sing kang diparingaken al amala maring ngamal bima kelawan perkara yardi kang ridani sapa Allah yardi kang ridoni kang ridani bahasa lemesna sapa Allah hi mari tadi amal subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha dhuwur sapa